Sikhathi sendaba zesindebele sikubikela zona bunqopha ukusuka emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg. Asicangule ngezijujileko zanamhlanje. Chief of Joint Operations has submitted a budget of about 823 million. Ibalelwa ku-823 million rand imali ezokusetshenziselwa ukuthumela amajoni endaweni lapha kurhagela amageng kunye nabantu abamayinango ngemthetho emfundeni ezihlukahlukeneko. The reality is that Mr. Karim is known to the public. His application in the High Court to delay his appearance before this commission was widely broadcast. Ikomishini kaMadlanga ithiza sethula ngomvulo isiqundo mayelana nosomabhizinisi wehlagwini Jingalanga uSulman Karim ofuna ukufakaza ngehohomejini angabonakala ichachalazi ngombana batsho kunabantu abamthusela ngokumbulala kodwa ikomishini ithi uvele uyaziwa emphakathini uKarim. We're not just hitting what they have, we're destroying their ability to rebuild. We have no option just to put an end to the existence and presence of United States in the Persian Gulf area. I-Amerika nele-Israel zitha zibuyele emva zizokuthuthumbisa kwasana elizweni le-Israel. Sesingena esigabeni sesibili sokuthuthumbisa, kanti i-Iran nayo ithi zakhe sibone ilungisa zayo inthuthumbisa eziyingozi. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godi ku-SABC1 ngesindebele lotshani. Ukuthunyelwa kwamajoni kwezinye ingxenye zelizweli ukuyokulwa namagenge nokumayina ngongemthetho kulindeleke bona kubize imali ebalelwa ku-823 million yamaranda. Unobhala wamajoni uDr Thobile Gamet utshele ikomiti yeParlamente ejeje indaba zamajoni. Iphiko lamajoni belikhuluma ekomitini yeParlamente ngokuzilungiselela kokuthunyelwa kwamajoni bona ayokusebenzisana namapholisa. Ukuthunyelwa kwamajoni endaweni ezihlukahlukeneko kwamenyezelwa ngumengameli uCyril Ramaphosa ekulumeni yakhe yobunjalo belizwe. Of state of readiness, where are we, especially financially? Leli lithola likhombisa ukuthi isekela kaNgqongqoshe zokuvikela alinalwazi bona kuyokubiza malini ukuthunyelwa kwamajoni nokuthi athunyelwa nini. I would suggest that we go back, but when we come back again, at least the Commissioner of Police, Chief of Defense or the Chief of Staff, they come and be present. By that time, we should be having a date, at least more or less. When are we getting in there? Unobhala zokuvikela bekwaba nguye ophengula bona kuzokubiza malini ukuthunyelwa kwamajoni. Chief of Joint Operations has submitted a budget of about 823 million. 823 million. Ugamet uthi kwakhathesi ayikho imali ebekiweko yokuthunyelwa kwamajoni kodwa kuyokufanele bona ithathwe kileyo eyabela umnyango. Njengomana kuthunyelwa amajoni emfundeni ezihlanu kodwa namapholisa ahlela ijima lawo emfundeni ezine. SABS is doing something different. You are doing something different. It will help us if you can combine it. We really have no idea what you've actually planned. There's no clear timeframes, there's no deliverables, there's no clear plan. This deployment will succeed only if the SANDF and SAPS operate as interdependent partners. Nakusenjalo uHolomisa uzokutlolela umjaphethe kaNgqongqoshe wamapholisa uProfessor Feroz Kachalia bona bahlangane ukuthi beze nehlelo elifanako kileli lijimo balihlelako. Iphasi lonke lisatshayisana ngembono ngemva kokusahlelwa kwe-Iran, i-Amerika ne-Israel. I-Iran yazibuyiselela sekalikhomba amalanga solo kuthome ipile, kanti i-Amerika ne-Israel zisala kanjalo nokuthumela intuthumbise e-Iran ne-Lebanon. Nanyana i-Amerika ne-Israel zeqela esigabeni esitsha sepile, i-Iran ifungile yathi izokuqeda nya ukuba khona kwe-Amerika ilwandle iPersian Gulf.
busaqokema ubujamo eMiddle East njengombana ipi isaragela phambili nje. Konke lokhu kuthome ngokuthi iAmerica ngokusebenzisana neIsrael zisahlele ilizwe leIran ngomhla ka-28 kuMhlolanja. iIsrael ekubize ngokuthi yi-Operation Roaring Lion okutsho ukuthi liyabhodla ibhubezi. Isahlelo lamazwe amabili la eIran lithethe umphefumulo amakhulukhulu wabantu ekufaka hlangana umholi weIran uAli Khamenei ekuthiwaye isahlelo elikhulu ekhelenzeka eIran eminyakeni edlulileko. Kanti ngemva kokuthi iIran izibuyiselele ukommissioner wamalungelo wobuntu ngaphasi kwelihlangano yinjaba ezibumbeneko uyelelise ngokuthi ibhile izokubanga umonakalo endaweni eziningi. The world urgently needs to see steps to contain and extinguish this blaze. But instead we are only seeing more inflammatory, bellicose rhetoric, more bombings, more destruction, killings and escalation that fuels it further. Umkhakha wezemphaphamtshini uthindekile nawo kujanyiswe ukukhamba kwemphaphamtshini endaweni ezisengozini khulu. Our strikes against the Iranian Navy have intensified, so we're not just hitting what they have, we're destroying their ability to rebuild. And so as we transition to the next phase of this operation, we will systemically dismantle Iran's missile production capability for the future, and that's absolutely in progress. Isekela likaNgqongqotjhe wendaba zangaphandle eIran ligandelela ukuthi bazimisele ngokuqeda ukuba khona kweAmerica ngesiyingeni sabo. We have no option just to put an end to the existence and presence of United States in the Persian Gulf area. They do have multiple military bases, equipment, assets targeting us. Nakusenjalo unobhalazombelelo wehlangano yenitshaba ezibumbeneko uAntonio Guterres uthi uthonyekile ngokuthikaziseka komsebenzi ekubangwe yipi yeAmerica neIsrael eIran eStraits of Hormuz ekuyindawo eqhakathekileko yokulayitshwa nokulayitshululwa kwemithwalo evela emazweni ngamazwe nekoreni yezamandla. Ikomishini kaMadlanga izokuthatha isiqundo ngomvulo ekutheni usomabhizinisi ohlagwini iJingalanga uSulman Karim uzokwethula ubufakazi bakhe kuKhemera nofana Tshetshalasi na. Lokhu kulandela ukuthi amagqwetha wakhe afake isibawo namhlanje ekseni sokuthi angafakaza Tshetshalasi ngombana uthuselwa ngokubulawa. Namhlanje bekulindeleke ukuthi kuvele phambi kwekomishini umphathi wamapholisa aphenya ubeleleso obukhethekileko eGauteng uMajor General Richard Chibiri kodwana kwagcina kungena isibawo sikasomabhizinisi wehlagini iJingalanga uSulman Karim esize ngamagqwetha akhe esithi batsho abawa ukuthi ngeveke ezako uKarim angafakaza Tshetshalasi ngombana kunabantu abamthusela ngokumbulala. It's not the actual evidence that my client gives which brings us here, but rather the fact that merely by appearing here on the 6th of February as a confirmed witness who was then granted a postponement and which gave rise to the 4 or 5 threats that we've attached to the 2 affidavits, which don't only threaten my client individually, but also threaten his family. Kunjalo ikomishini le akhange izwisise kuhle ukuthi yingozi yipi uKarim azokubekwa ngaphasi kwayo ngombana isibawo sakhe asinasisekelo esizwakalako. The threats from where I'm sitting appear to come out, like a bolt of lightning, as it were. No factual foundation whatsoever. They just proof. Ubufakazi uadvocate Adila Hasim uthena kaphendula isibawo esiwathi batsho akunasidingo sokulalelwa kobufakazi bukaKarim ngamakhamera begodu ukuthuselwa kwakhe angeze kwalisiswa ukuthi wethule ubufakazi ngamakhamera. Is that Mr. Karim is known to the public. His application in the High Court to delay his appearance before this commission was widely broadcast. He then appeared before this commission in order to secure a postponement by agreement. Those proceedings were widely broadcast. Chini kuzokuragela phambili ngomvulo lapha uKarim alindeleke ukuthi ethule ubufakazi bakhe. Nanyana kunjalo ikomishini le izokuthatha isiqundo ngo9:30 ekseni ngaphambi kobana ikomishini ithome ekutheni uKarim wothula ubufakazi Tshetshalasi nofana njani. Nasibuya entolo.
abeze bazosihlangela abantu bekhethu ukuze ezinye izizwe zisibone ukuthi siba abantu abanjani. Kwangathi uZimu angahelebha isitjhaba samandebele ke sibe yibumbano. Ingonyama yamaNdebele uMakhosoke wesibili uthi uNdebele wonke akabuthane kusasa zokugidinga ubuhle bukaNdebele emnyanyeni wokukhumbula ingonyama uSlamba. Indaba sekhona lapha Mbukeli kanina zikuphundileko ziyatholakala ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Ukufumana amanzi ahlwengileko kusesesitshijilo esikhulu ezakhamuzini eziningi zeMpumalanga. Izakhamuzi zakaBhokweni eMbombela zithi kusukela ngenyanga kaMhlolanja asinawo amanzi. Kuthiwa batsho kuthunyelwa amatraka wamanzi ukuthi abathelela amanzi emphakathini kodwana wafika inqanga kibo. Yipilo yaqobelelanga ezakhamuzini zakaBhokweni. Impompi zabo zomekere nabangadlulwa itraga ebalethela amanzi kutsho bona bakateleleka ukuthi bathenga amanzi namkha basele amanzi aselwa yifuyo. Manje sukela agcina kuphuma njengoba namhlaba walethe ngevaterikana agcine kuphuma ngeti-12 boma February. Ngamanje siyakhala shem. Nanoma kutile amavaterikani la ayeta singakacabanga simemetele labanye bakhona bekhe emakhaya labanye nje vele basemisebenzini abawatholi mandi. Umraro wamanzi uhagele khulu ngemva kokwethulwa kwehlelo lokuphakela amanzi ngamatraga wamanzi. Lokho ke batsho ukuthome ingqhenyana zobelelesi bokuthelisa ngokuthengisela abantu amanzi. Ingqhema zenilelesi ezizisolwa ngokona imthangalasisekelo yamanzi ngabomu zenze kwangathi amanzi ayatlhayela. Lokho ke kukatelela umasipalata ukuthi athembele kibo ukuthi baphakele abantu amanzi. Nilisambe sakuthola simphakathi ukuthi amandi akhona just ukuthi babafuna kusebenzisa kwenda tindo leti benefita bona. Isekela likaNgqongqotjhe wezamanzi uDavid Mahlobo ubawe abomasipalata bona balise ukusebenzisa amatraga wamanzi wangeqadi. The water tanker business is not a permanent fixture. It must be temporary. They must insource the tankers because private tankers are selling the water. Umeyara wedropa leMbombela uSibongile Makhuse ubhalile ukuphefumula ngemraro yamanzi edrobheneli. Utbatsho umraro wamanzi awukaqalani nedropa leMbombela kwaphela kodwana kumraro obhode ilizwe lonke. Kusasa kukhunjulwa ingonyama uSlamba kwamjekejeke. Umbikindaba we-SABC uKamfat Masombuka ulapha. Nkoneni yakhamba njani amalungiselelo umnyanya omkhulu wakusasa? Kulani msakwabonke ngiyathokoza ithuba mbala mbukeli sisekhona la komjekejeke emakhosini amadala emarobhini amadala lapho la into zabe zenzeka khona kusasa njengoba nakulindeleke umnyanya omkhulu lapho kusikhumbuzo khona sengwenyama uSlamba ekulanga elagcimako. Kanti ke njenganje nokho ke ukusuka kwethu ukubamba indlela ezanganeno sibonile ukuthi ke zonke into zikhamba ngokwekhabo la khona indlela zihuliwe amalungiselelo ngiwo mahlangothi wonke kodwa ke ngingakacoca ukuthinga phambili bongweke ngibona nangubaba uBhoholo la uBranco wakwaBhoholo komloyisane alapha ke kasithi fahla ngomlando kafeatureana umzuzu munye kwaphela. Branco sikulochise sikwamukele indaba ezesindebele lapha ku SABC1 kafeatureana ungakho sicocele umlando walapha komjekejeke. Ngiyathokoza Mkoneni lapha ke komjekejeke kulapha isitshaba samaNdebele safika pheze sahlala ngokuthula ekuthugulukeni kwesikhathi nakufika abamhlophe ukubusa ummango lo esewubizwa bona iTransvaal kodwana ePitori ngomba nangebekade kusikhathi sombuso weSouth African Republic. Ngesikhathi eso amakhuwa amanengi bekade athatha indawo ebabona ukuthi bangakwazi ukuzisebenzisa njengabalimi. Ngatholakala ukuthi izindawo zamakhosi njengakulommango ukufika kubo Brongoro kubo Dalmas njalo kuzindawo zamakhosi babangisana namakhosi. Ubukhosi babukade bubusa ubukhosi bengwenyama uSlamba. Lokho kwamenza kungabi nokuthula kodwa kwabangela ukuthi kube nezinkulumo eziningi phakathi kwaHulumende wePitori
nesondo la leli balibiza abonyana ke yiBerlin Mission Station elalikade linzinze la indawo le bayibiza abonyana ke iValmansdal ithiwe ngaloyo owathuma ama missionary weBerlin ukuthi eze la baba abantu enga bayalamula ukuthi kungabi nepi phakathi kwaMandebele namakhuwa la kodwa nombuso ke bukhona hlangana. Siyathokoza nguBranco wakwaBhoholo komloyisane osazi ngomlando wesindebele abuye abe mhathi lapha ke ehlelweni lezesinto kuKwekwezi FM. Kanti ke ngibona umntwana enkosi uMavula Mabhena nangunaye ukhona la uzokunaba naye ke kasitshele ukuthi ke amalungiselelo arakanjani malungana nomnyanya kusasa. Umntwana enkosi siyakwamukela endabeni zesindebele lapha ku-SABC1. Kafeatureana nje amalungiselelo ajame njani malungana nomnyanya kusasa wesikhumbuzo seNgwenyama uSilamba. Ngithokoze baba Masombuka ngilotshise nabalaleli bakho nababukeli bakho emakhaya ngilotshise indlovu enduna iNgwenyama yesitshaba samaNdebele ngithi bayede Ngwenyama mhathi njengoba nibona zonke izinto zijame ngehlelo la khona amalungiselelo sekafika ekugcineni silinde imvakashi ngokuhlukahlukana ezivela endaweni mhathi kusasa ngeiri le-10 ekseni umnyanya uyathoma mhathi. Mntwana enkosi siyathokoza Bongwe ngibuyela kuwe lapha eAuckland Park mswekhethu ungaraga. Ukhunjulwa ngamahlaya ukuthuthukisa ilimi lesindebele kunye nokuba nobuntu umakekereke zokulingisa uJimmy Machika owaziwa ngelikamboza. Machika ubhubhe ngelesibili esibhedlela sakwaMhlanga ngemva kokugula isikhathi eside. Abalingani bakhe ngokomsebenzi kunye namalunga omphakathi ahlangene eKing Nyabela Building kwaMhlanga eParliament ukuyokukhumbula impilo kaMachika. uMachiko bekaziwa ngamafilimu esindebele kunye nokulingisa emidlalweni yomhathi Kwekwezi FM ubuka ngekhono nobuholi bakhe. Usomkhandlu wezobukhwari namasiko eMpumalanga uLeya Mabuza uthumela amazwi okududuza ekorweni yamafilimu. Jimmy James Machika dedicated his life to ensuring that isiNdebele respected languages of scholarship, history and identity. His legacy will continue to inspire generations to take pride in their language and heritage. Ingikhulumi zilitshonga luzilinye ukuthi uMachika bekangazikhukhumezi ngomsebenzi wakhe. Nekisikirutere yena na ruterile marasaka mponcha ruterile lote ndiko hora bealeza ki professor lecture asake kawikokobethu baha asikisi uMachika ukhamba nje kuseseneminye imisebenzi ebekaphezulu kwayo. uMachika uchiye omunye umsebenzi usezandleni esokukhulumisana nomndeni wakhe ukuthi singawurakisela njani phambili uthi kunama short story angakapublishwa bekube nje. uMachika yokuba ngosonto yokuphuma kwakhe kwaMhlanga ngesimbi yesithandathu ekseni kuChingweni kwaMhlanga la ayokuphuma khona ngo-11 kuChingwe emathini kwaMhlanga. Ngezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Asicale umbono wakho mbukeli wanamhlanje nakuyalandela. iTS Galaxy neCasric impumalanga yonke nje eyasemifinal. Ngibuka amazulu laphana kuyiwona asethubeni elikhulu ukuthi angayithatha le Nedbank. Ngoba neTS neCasric hawa ingcini esikhulu sikhona. Sifuna ubona la bekhuphe amaqela amakhulu amatemu anjengoma Orlando Pirates noma Melody Sundowns. iCasric Stars neTS Galaxy zodlulela phambili ngifunga ngijame khona kaRantabula vele mntana enkosi. Amazulu nesikhokhoni zezinye zethimi ezodlulela kumjikelo olandelayo. Amazulu iGolden Arrows isikhokhone kanye neTS Galaxy wona amathimi engibona ukuthi azodlulela kuma semifinal. iTS Galaxy kunye neDurban City ziyagqithela kumjikelo olandelayo welendebe yaNedbank. Amaqembu ayakafika semifinal TX Galaxy iAmazulu eGolden Arrow nesikhokhone. Mina ngifisela amaqembu akithi alapha eMpumalanga ukuthi aphumelele. Kodwa phela sazi ngoba kushiyana ukwenza kodwa sesithembe SABC1 Mzansi Fosho nje ukuzibukisa lo mdlalo usuka nokuhlala. Umbono ngeumbukeli SABC izokuthwasa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli.
Zevekele indaba zesiNdebele ziphelela lapha. Asihlanganeni kodwa ngomvulo ngesimbi yekhomba selandela indaba zesizulu. Ukho bonke.